Tanj, ko bu držao zdravicu, ej! Hvala, hvala mu. Pandemiju, da se tu družimo, da budemo zahvalni za život nas i naše djece i zato želimo Božji blagoslov, Majke Božje Bistrice, kraljice Hrvata, da nam podari puno zdravlja, mira, blagoslova u sljedećoj 2022. godini. Hvala lijepa i daj nam Bog blagoslov svima živjeli. Gospod Skender, kaj vi velite na ove divne riječi? Krasno je, čovjek sve je rekao što treba u vjeri, ono kako se mi odnosimo prema Mariji Bistrici. Je, dobro je društvo, dakle društvo je bilo po odabiru, nije bilo za široke narodne mase, stolovi su jedino bili za široke narodne mase, to nam je drago da su se ljudi prislužili besplatno i ako budemo takvim dobrim raspoloženjem ušli u pravu novu godinu u ponoć, mislim da će nam sljedeća godina biti dobra i lijepa i uspješna i zdrava. To je prva liga. Da, za Mariji Bistrici, to je uvijek dobro vino. To je puta dva. Da, to je puta dva. To je puta dva. Bilo je. Malo su mi dali kisika, malo infuzija i eto, ja sam se vratio. Atraktivni mom. Na kraju zagemišti, to je to. Evo, i oba smo zagemišti. Bog nam daj zdravlje. A na Božica? Poučeni iskustvom zadnjih mjeseci ove godine, samo dragog Boga molimo da nam da zdravlja u sljedećem. Kaj je Slavica? Kaj veli on? Jesi dobra ili nisi? Ono se ti veli? Pa nisi to snimao, valjda? Snima on sve. A kaj bom rekao? Samo čim više druženja. Evo i ja to isto želim i daj nam Bog zdravlja. Sve najbolje. Je, šunke su ti oko 26 kilo otprilike. Deda Mraz, imaš kaj za reći? Živjeli! Najkraća zdravica, a malo duža zdravica. Zdravo živjeli! Da, bravo. Jesu čvarki dobri? Zagorski pravi. Normalno. A da ne velimo sve najbolje u novom letu. Moram jedan Zdravlje, moj prijatelj stari. Dobre, prek.